बिलाचेर डिस्कशन जालां आनी कशें कितें आज आनीक एक ड्राफ्ट दिला आमकां कित्याक आमी लास्ट टायम ऑब्जेक्ट केल्ले ते एक्जिस्टींग सो थिंगा मातशे हें आशिल्ले क्वेश्चन्स ऑब्जेक्शन्स आनी क्वेरीज सो आतां डिसिशन घेयलें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमीट करपाक टू दी असेंब्ली कित्याक 3 म्हयन्याचो टायम आसा सो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमीट करून मागीर आफ्टर द सेशन बिगिन्स देन वी वील हॅव another meeting after we get time extension from the house and the speaker, and then during that time we can finalize the bill so that a proper bill can be brought to the satisfaction of everyone. बिलाचें नांव बी कितें चेंज करपाचें डिसायड केलां Gala outdoor hoardings. It has been agreed that it will be relating to outdoor hoardings and not all advertisements. कितें बारीक बारीक एडवर्टिजमेंट गेल्यार तुमी जाणा सगळे लोक मतले अशें करून सो दॅट कॉन्सेप्ट हॅज बीन चेंज एंड देर आर अदर things where local bodies तेंचे revenue येताले ते कट करताले so we have objected to that. They are also taking care of the interest, but I was not happy with the wordings. ते फायनल करून हांव धाडलो ना. जेन्ना बील इंट्रोड्यूस जाल्ले तेन्ना खुबशे क्वेरीज तुमचे कडेन आहले तुमी खुबशे हे काडलेले फ्लोज काडलेले भितरले सो ते चेंजीस टोन डावन जाला फर्स्ट आमी एक फ्रेज यूज करतात इंग्लिशान ऑल एंड सनड्राय म्हणल्यार एवरीथींग अंडर द सन ते कवर जाताले एडवर्टिजमेंट होर्डिंग बील म्हणटाले फॉर होर्डिंग आउटडोर एडवर्टिजमेंट म्हणल्यार आउटडोर एडवर्टिजमेंट आनी होर्डिंग हाडटा कायदो फॉर होर्डिंग म्हण होर्डिंग इवन वॉज इनसायड अ मॉल वॉज ऑल्सो बींग पुट एज होर्डिंग आय सेड वॉट वेन इट्स इनसायड द एनक्लोज premises हाव आर यू बॉदर्ड इट्स फॉर देम टू डू समथींग इनसायड I can understand hoardings on the roadside, hoarding in public places, hoarding in public view outside, but not inside. So that then advertisement, even an advertisement, it was not required to be on a hoarding. Any advertisement was being covered. So ते सगळे कट केले. थँक्यू. दोतोर आनीक गजाल बार्देजांचे 5 गांव आसात तेजे ओपीडीन हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली आसा 5 गांवांत ओडीपीन सो तेजेर तुमी कशें कमेंट करता सो एक सांगता तुमकां हांव ती केस नॉट एक्झॅक्टली इन डिटेल म्हूण हांव जाणा ती केसीची कित्याक पयले फावटी आमी ODP फायनलायज केलो तेन्ना ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस हांवें चॅलेंज केलो आय वॉज द लॉयर एंड देन द गव्हर्मेंट मेड अ स्टेटमेंट दॅट दे विथड्रॉईंग दॅट एंड दे विथड्रू दी ODPs आतां कितें जालां ती विथड्रॉ कोत्री they came out with an order to say that notwithstanding that ODP गेली that all development plans will still be in accordance with the ODP. कायदो कितें एक पाटी ODP गेलो if there is a regional plan it falls on the regional plan. So you can't start by executive order telling that it should be this thing what you call fall back on ODP classifications made or zonings made and allow development permissions. So clearly that was wrong and the High Court has exactly held that once the ODP has been withdrawn there is no question of directing permissions by executive order. The permission should be based on the basis of an ODP and therefore it had struck down that circular and also has directed that these permissions will stand quashed. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.